الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدئ الكائنات وبارئ النسمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له جزيل العطايا والهبات، وهو واهب الخيرات والبركات، أمر بالصدق وحرم الأكاذيب والشائعات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق والبريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات، وعلينا معهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فقد ندب الدين الإسلام وحث على الصدق، وحذر ونهى عن الكذب. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. رواه البخاري ومسلم. وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقال الألباني رحمه الله: حديث حسن. أرى مسلم بجلبة إذا يتعالى تبدو تقول نفوه وتجد ندانgal alhaaliji ko tagore marde hakkille huutorto. Idan seeɗo wondema kanko Allah kanko tun woni reweteɗo e goonga, hay hunde ala ko rewete nafa lorduɗo on, lornamo rewani on ala si wala Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko Allah jogii dokke mawɗe, wasike en nemaji molanaɗi, o waɗi en julɓe, o waɗani julɓe ɓen sifaji ko ɓe andire. jaɓuɗo ɗin sifaji ɗon o woni julɗo timmuɗo, mo jaɓali ɗin sifaji ɗon o woni julɗo mo timmani, mana mankoɗo. aray o yamiri en wolugol goonga, o yamiri en selugol nani, o yamiri en selugol cokki. aray ɗum ɗon jeyaka e jikkuji julɗo. nani koye fenade jeeya. fenade no laaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki e hadis mo Abdullah ibn Mas'ud filli. ɗen andi kon boni Abdullah ibn Mas'ud en jannganama fi makko e darsuji ɗin. oɗo o filli o wi: mi nani nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam no maaka wondema wowlugol goonga ka moƴƴereji ɓurɗi e mawnude jeeya. wowlugol fenade kaka boneji ɓurɗi e hulbinade jeeya. wowlugol goonga goɗɗo no wowla goonga
gonga ha o desida ko gonga ɗum o wolta hande o wona sabu o yaha aljanna goɗɗo kadi no anndi yo kala ka heɓi probléme si Allah jaɓi o fenande o sortorta e probléme o jokka ɗum ha Allah subahana taala winda ko fenowo no windi ke fenowo o naata yiɗi o hadis ko imam Bukhari filli haray Allah subahana taala o daari ko qur'ana makko haray mi haɗi on sikki hakkunde moɗon mana ko piiji haɗay ɗin nani ko ɗum faalaɗe wolde ɗo Allah wi sotu hujurat ono e gomɗinɓe woɗɗite kasiran ko heewi mina zanni e sikke hakkunde mo sabuna noon sikke ko ɓuri heewde kon ko bakka to addata puisque wallahi heewi ko sikkuɗa hunde harnano sikkeɗa non nde woniri few yon tigi tefu anda ko woni haqiqa kon sena laawol sikke jomira o wiwata o wiɗondir ka gooto tefu ko oya jokki ko boni kon tefu ko goɗɗo jokki ko moƴƴi kon fiyan kadi ya moƴƴi amma ko boni kon garto sina hara a ɗaɓɓita woni fiya haɗuma wata o ño'indir ala no hay hunde kulɓi ni hannde hakkunde meɗen hewtidu ɗon ñoore haray ñoore no wayi wastawi goɗɗo yehi yaami tew goɗɗo so maayi heɓi balɗe tati haray hule Allah watta no yila e ɗinnonde fii Aba Hurayra o fillani e wonde neraɗo ena sallallah alih w sallam ɓe maaki mi haɗi on sikkindirgol hakkunde mon sabu piiji ɗi fof ɓuri wonde fenande ko sikkitagol neɗɗo hakkunde julɓe ɓen ko haani ko confiance hoolaa al aslu fi lmuslim al amana al muslim la budda bi an nathiqa bihi awalan hatta ida zahara hunaka shay'un yuhillu dhalik fa inda idin نخلع منه الثقة والأمان لكن البداية المسلم مع كونه مسلما فلا بد بأن نثق به وأن يكون عاملا بين أيدينا جلدو سأي جلدو بريمير تسون كويا هولو دول الإسلام تقبله هانو ووادا كو هدرته so waɗi ɗon ko hutorte mbi ɗon hutoɗama kono debi on koya hoolo kono ndaarugol ɗum goɗɗo haa gite ma heewa taw wiya o mi hoolaki o no wayni mi hoolaki sina hara o waɗa e makko ko hutintamo a duwaka mo hutaade e jonna misal sey yiɗo joni goɗɗo ka laawallahi mo suɗi o yari beere mo suɗi tawa mo hutagol fiyon ɗo puisque himo wondi déjà no e makko wonde o holnaki par ce que himo suɗi kono se yiiɗo tun goɗɗo hino feƴƴa fi o waɗa gaftan ma fi o waɗa fofne en duwa kamo hutoragol ɗum jikku julɗo hinano waata ɗiɗo piiji fof gon wonde ɗi haalirde ko fi évitugol kereyugol nani évitugol kereyugol haala reenagol e ko wonata ko wallahi haray nelaɗo Allah sallah sallam ɓe maaki on accata mi yeeto on ko hoɓɓe mon ɓuri moƴƴude ko hoɓɓe mon woni suɓaaɓe ɓen ko ɓen ɓe tawata si ɓe yi'ama tun kala ke ɓe yi'a inde Allah e nelaɗo haalete ɗon ko boni wontaake ɗon hannde kadi ɓeɗo ɓuri moƴƴude ko soit so yiidi on haala inde Allah ma on jannga e Qur'an ma ɓe anndintinta ya woni inde Allah ma ɗum on ño'ata ɗo goɗɗo ko ɓeɗo ɓuri moƴƴude kono imam Bakhawi o wii o ko nelaɗo maaki ɗo si ɓe yi'ama tun inde Allah wodete ko mana kamɓe ɓe tawatake ka haala halta woni ka goɗɗo ño'ete fof ɓe tawetake a fuɗɗata tum ɓeɗal ngalal maɓɓe ya ɓeɗo ɓuri moƴƴude yimɓeɓe fof nelaɗo maaki o accata mbiya ɗon ko mo ɓuri bonde o fof nane fat mo kala yo peeso e ɗo mesira hoore mum a andanayi ɗo hoore ma si yiɗa moƴƴi a andanayi ɗo hoore ma si yiɗa boni moƴƴugol e bonugol yowondira e kaftane yowondira e complet veste yowondira e boddin ko yowondiri ko e jikku on tigi ɗon e ko huwata konka kene e ko huwata konka gullo ko ɗiɗo fi joni mesir andugol si neɗɗo no moƴƴi ma sima boni yaa yowondira e sino faala a waɗa e bonɗum ɗen ara ko tonki sertude
nder ma am ko boni ɗum wonto harata neɗɗo bon donc haray iɗen yewtude ɗo nalaɗo no yeyatade en fof ko ɓuri bonde en fof ƴente fat hadis on ko fillani en mo ko asma binti yazid o wi o dandiri ɗum nelaɗo sa sallam on andi sahaba ɓe no woni wonɓe filliɓe hadis no woni kadi sonnaɓe filliɓe makuji nelaɗo te kadi avant e wolde hadis on cheikhuna al albani goto e wonɓe famɓe fi gandal hadis ko molana o wi hadis on hino selli sikkitatake non woni à 100% koko wonde haalde ɗo nulaɗo makiɗo nulaɗo maki goɗɗum koyo jaɓe gollitire si ɓe haɗi goɗɗum koyo acce haɗite woɗɗite ɓe maki ɓuri bonde e mo almashauna binnamima o yahoɓe waddimirgol ɓe hombo woni waddiniro hande ɓuri eggowo haalaji ko nani tun so andi ko kaari wima min ko min ha ma kuulana ha ɗaɓɓite ka goɗɗo heɓi probléme ɓa julɗo alamo heɓata bone o faami ko huulangol tun ka julɗo ɓe heɓata probléme ko gerugol ha si weddintina e julɗo wano hara joni mo jooɗi e kafal gera ha hara hawri taw andi ɗa wawi ɗo tawa julɗo e kefere ɓe mari négociation partenariat ɓe addaɓe fotte kafal ɓe jooɗo ko gonga no harmi jooɗagol ka beere woni kono tawa ɗo oɗo on so waɗe partenariat on kanko beere on o considérano harmi ko ma o yara ƴewn ɗon joni jooɗɗo mo moƴƴa hande e fes ara rewa ɗo wiya hande so wi ko mi yiri kaari o weeru beere mi tawi no jooɗi yeeso o ala toɓɓude so tawi ko oya wonno yadde ma ko kaw borto woni e yadde non o tawi weeru beere yeeso oya allah wallimo daññande ka fottete toon heeway si allah waɗino taynaka réseau sociaux o naɓi ara ɗum e yetto allah kono kan innoya bona julɗo no duwa woɗɗitagol sikonji wallahi julɗo hino duwa woɗɗitagol o jikko ɓernde nden ma guerde e ma en haande jaɓa wongol julɓe moƴƴuɓe ɓen julɗo moƴƴuɗo siisma ɗum ko ɗum haani ɓeydiɗi tan goo gera ha yidda e makko aye kaari konko miyirmande e ñande na ko laba jooɗagol hara weeru beere nde yeeso ma iɗa andi nelaɗo no wii sappo ino huɗa e beere rondiɗo on yarɗo on haamuɗo on jooɗiɗo ɗon ha yara haɗani andi noon a jooɗike ɗon o wolante joni gonɗo joɗɗimo soit o yeetotoma o joɗɗinnonan ɗon ko haaju am mi woni ma haaju men enen julɓe ɓe fof ma on ko médecin ji momi faalayo naɓe guine ñawdoygol baykoy kay noon fiyo ɗum marsu ma ɓe jooɗoto e on sanga hara yiɗi no senna joɗɗugol e makko ko fiyo puisque woni a darura iɗon andi piiji goosi nafa mawka no yeeso lorra kan hino jaɓe fiyo nafoore mawde nden heɓe nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe tummodirno fewdo ko ɓe siñata on sulhuji ɗin sulhuji fiyo julɓe ɓen accu hefeto ɓe yo hefeto accu julɓe tawi wargo ngol ɗuuɗi nelaaɗo winduno min mouhammadou rasulullah ɓe windita bisimillah rahman rahim immorde mouhammad nelaaɗo allah hefeɓe wi mum mene men o laccitan ko annelaaɗo ɗo si men jaɓani ko windata ko mouhammad bun abdoullah sahaba ɓe seydna omar en no addino ñaaɗi seydna ɓe maaki nelaaɗo indema nde montetake fes si ɓe jaɓa ɗum ƴetten gafa kan wonta en ko wonno ɗen ko tréfon acciren ni déga o montina walakin maga ajaba rasulullah sallah sallam on nelaaɗo jaabina nelaaɗo maaki acciteɓe nafoore mawnde ko jontuɗen kon e ɗum ɗon no ɓuri bonde bone montugol inde alde ɓe montuɗo inde nelaaɗo donc an kadi ko jondiɗen exemple ɗon kono famora ɗum si woni piiji ɗi julɗo wona ya ɗaɓɓitu ka julɗo wirdoto tun wona ya ɗaɓɓitu hay ka keefero wirdoto cokki moƴƴa wirtere moƴƴa wirtugol goɗɗo si allah jarriɓe kala ha en fottiride baraban ɗon ɓe jogii sigarede mami inni a ɓay ko birsal ni o tigi tigi ɓe yiyayna mi yaha geng ma birise ɗoni ton ka daane ndiyam ɓe jogii sigarede o en fodde koye a ɗi tigi moodi ko haalanma ko noddugollam seyho onon fof hikki ɓeen koye kadina ɗum ɗo wattaki no wawi ara mi jarriba no wawi ara mi feeti no piiji fof no ton par ce que ara hinami en no mbaji ha ɗaami ɗi acca kono ko téléphone ngol taho ka ɓuraaɓe saabugol gurnoji ɓe
ande si tawi kan Allah yo tira Allah foto haray ko mala nan ko foto wona wengede ka Facebook ina imam no wonno ko be holo ko fimu ɗum gal na e birta ɗo fimu ko biri a waɗi ande bon ina mo jumɗo ata fes wallahi no laaɓo sallah sallam ɓe maaki la yuminu ahadu hay gooto e mon gonɗinta hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ha o yiɗana siɗɗo makko ko yiɗani ko hoore makko ko ɗum wasi min noon koɗum mbawon ɗo a misira woni hoore ma ndaara ko moƴƴuɓe jeeyaɗa a yetti allah ka bonɓe jeeyaɗa a yetti allah ko balance wonɗi nelaɗo maaki a gomɗinta pes ka faano a juula e haɗinde dufo a gomɗini wonde yiɗanɗa siɗɗo ma on ko yiɗanɗa hoore makko wallahi joni noon ko an anndi a taw ɗo ɗo mindiri noon sen fotti biril ɗon ɗo jogii sigareti o sa anndi ɗa yiɗani hoore ma wiltere haray wiltan sa anndi noon a yiɗana hoore ma wiltere ko yiɗɗa ko laaɓal e moƴƴere naton aljanna ar haɗa mi wiya ɗum ɗo wattake accu mi jarano mi accira ko ni ɗum ɗo woni stratégie ko juɓe ɓettini naata sa wawatalan hadde few ami susta o amadou ba o hino ñaaɗi wonɗum l'islam wima ko yadde dalil o gonɗo hadis no imam muslim filli immorde aba hurayra ɓe laaɓo sallallah alih sallam ɓe maaki man satara muslim subhanallah kala surruɗo julɗo musliman ɗon alif e laamu ala ko nakira on nakira ɗon ko tindini ko julɗo wo julɗo ka o woni woppu foti ko pullo foti ko julɗo wo julɗo sa surrimo andino taw fiya suuru goɗɗo ko wigol mi nangimo men dalla poos ɗo on a nangi ke few ala ɗo ka fir o faami ma sa aɗaɗa goɗɗo no wujjude tiramo taw photo taw naɓata ɗon jungo wiyamo ka tap andi ɗo mara hay nokku kaw yeddir ndara tawa kon adna ɗon fof an tun andi ɗum goɗɗo go anda ko wujji ko yona ko taƴimo jungo ɓaƴamo salla wiya tiji yo ka ko ɗi taw haray o wattike e sooke ma e nanguɗamo ɗon ha progo joni fof no e sooke ma ba gandi sa wirti ba gandi sa piyi ko wiɗamo ɗo homo wattima bon awa tigi tigi joni fof ko an jogui programme anda a ene awa tigi on mi accidirima fi an ma min kadi haran ko bonni allah subhanahu wa ta'ala potta fillu ɗum addo nan sa filli ko wallahi wona a haɗimo a surrimo nela sallah sallam ɓe maaki kala julɗo surruɗo julɗo o julɗo tawi a wawi mo wirdude fewde ɗo on tigi neɗɗo surruɗo ya o satarahu llahu fi dunia wal akhira allah surrete an kadi adda e laaka on ɓe woni mo bonna ko homɓoɓe woni mara feeyri ɓaleeri ndi ko homɓoɓe si darama ɗawiyama ko moƴƴuɓe ɓen 100% dum yaltata ɗo hannde mi sikki haray ɗo on fermama ngal gawne ɗum no wona imamu wona sadde wona heeɗiɓe hutuba haray e woni ga awa ko ƴiwajuji waɗante koyo famodire ko heɗitante koyo hejje hina fi yo allah dande en heɗagol waaju ñande wo fi ko nangiroyede par ce que kala ko yotti e ma ka noppi ma a andi ɗum ɗon bila ndeññande waɗetaki awa fottanen ɗo anden en fof alqouranul karim e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino haɗi haala halta hino haɗi nani subhanallah ndaare ɗo balɗe jeluɗi en nande wondema iɓe inna e zammarino maayi heɓi balɗe nayi no wona ko hande noon o maayi tigi tigi o lutti kom ɗo fanko fof kon mo kereyi kan haa kaka yahi wo adiɗo ka kereyude on si on ɗon dama yeeso allah no gasal hala ko julɗo adi wonde oya nawɗu no faɗɗa taw ma yaade kono goɗɗo kan hendi ɗum ɗon felli ko internet adɗon fof jaɓodiri wonde ma e tawi ko fof subhanallah ko julɓe hon ɗum ɗon julɗo wallahi lama duwaw en haanay ka fotuba ɗimmo si a nani ko hunɗum duwa wonde kon fof donc haray nelaɗo allah sallallahu alih wa sallam ɓe maaki wondema kafa bilmar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma samia yoni neɗɗo fenani wowrugol kala ko o nani hayso gonga wona kala ko nanɗa wonata yo goɗɗo jogo hunduko mum ko andi fof haali fof bonni fof andi fof fanki fof bonni fof kadi andi fof haali seeɗa noppi
awon mahallu wasat ka tumbo ina kala ko anduɗa woolata subhanallah dañande mi sifani ke on ɗo imamu malik bon anas radiallahu taala sahabaɓe ɓe wonduno ɗonno afan na sahabaɓe taabi inaɓe ɓe wonduno imo andi ɓeɗo ko moƴƴu ko julɓe ko karamokoɓe ko hunƴiɓe qur'an ko fewɓe iɓe jogii hadisaji nelaɗo imo faalaɗi ƴettude o watta ɗi kam watta o maliki kono o daari ɓe ha daari alhaji makko tawi ɓeɗo ɗuuɗi ha o inde onon paamno jedde hadisaji mum kono on ɗuuɗi haala goɗɗo ɗo haala wi makko ɗuuɗi falja makko ɗen ɗuuɗay par ce que ko wowol ɗo faljata ɓayno onon ɗo ɗuuɗi haala iɗo wawi faljude e ɗi makuji nelaɗo mi ƴetta ɗi ɗo harnaɗo nelaɗo wowdir noon o ƴetto naate yiite mi alaɗe yiite pes wakkiti ɗo wakkiti won goɗɗi windaki kam watto maɗi haray neɗɗo koyo reeno haala ka nanɗa haala si ɓon kadi ka nanda julɗo haɗɗa koya giru ka wara e ɗon hara ka feƴƴango ka supprime fes haka kono si Allah jaɓi koyen hanno yeɗɗo mi billah har ko min adi bibilir min adi har ko min adi wonde bonɗo wallahi a yerti haray nawe julɗo waɗa fes ɗum no lutodiri e ko nelaɗo sallah sallam waɗi ko few ndareɗo nelaɗo sallah sallam ɓe nani wonde banu Qurayza adi hujjankoɓe e tuusa ɓe yiiti ɗi e heeferɓe makka ɓe haaldi fii julɓe ɓe nelaɗo nonano ɗum tum maƴƴi wi yaha nen nelaɗo immi woɓɓe wi yahete fa noon andon ko ko wiyata ko goonga taw woola kadi hay e gooto sahabaɓe nelaɗo ɓe fof ko rasul neyi ɓe fof ko nelaɗo neyi ɓe kono o wii taw woolan hay gooto tefano helan anda ɓe defi arti yetti nelaɗo sallah sallam ko gonga kono nelaɗo ya heblode joni ɗi guera o joni ade huuda heferɓe makka to yiitiɗi toon to nayi on say noon kono ɓe maƴandu tun awan lillahi walla rasul ɓaako e julɓe wonɗo en torondiri fi allah hoje annabiji mo kala e wawa hunde ko ɗum ande inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu masul gite ɗenɗe ɓerɗe piiji tere a neɗɗo ɗe fof landitoyte kono ko ɓuri wonde dangereux ko ngal ɗengal nela sallah sallam makanino sahabajo a accata miyetuma ko wattama neɗa daɗa few daɗa aduna daɗa lahara oyno aɗa yatanaɗo jogui ɗemgal ngal maki jogo ngal hara ngal wolani hay emum sina ko mon hara aɗen jogo ɗemgal ma ngal nela sallah sallam makani koytene en nanguitirde ko ko wolete أو نحن مؤاخذون بما نقول فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على مناخر على وجوههم على مناخر لا حسائد ألسنتهم اسكي جتا يم بين سكتنا بجيت مكانين كينا مكانين كنريد سناك بوردا nelaɗo huɓɓini ko sallllahu alih w sallam donc ɗo huuli o wattani yiila o wowdani hande kadi ko goni ha oma haray koye watta yiila e ɗum ɗo ande haray hina ko moƴƴi noon ɗon andi haala halka no jeeya e ko addunoyo julɓeɓe foole ko ɓuuɓudi taw ɓe heɓa probléme molanaɗo goɗɗo rewi yii goɗɗo ka nder wango ton ɗum sotti wi est ce que nanelaɗo wara andi on ɗon o wiyaɓe o confirmani ko est ce que nanelaɗo wara goɗɗo ko sotti ɗum wi e nelaɗo wara o wi hi o wi kisan e awa nelaɗo warama kanko o feccinani wonɓe yeeso ɓe nelaɗo warama ala minute tawi fof jonnodiri nelaɗo maayi ayi woni haala haalta kele on sahabaɓe fof ko wemdi fof jiɓi nanɗo o nelaɗo maayi bon nelaɗo maayi kono ande jihadande kam c'est fini l'islam o maayiri woɓɓe famiri noon woɓɓe famiri koɓe huuɗu woɓɓe famiri koɓe dogu woodi doguɓe ƴawno ha e sifanama o ngere nelaɗo luttiduno haade goto ɓe dari defande o jaɓɓino ɓuure ha o heɓɓi mayde donc ɗum ɗum fof ko haala halka o ino jeeya e muɗum
nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɓe mudala e wayasi ɓe luɗɗiɗi e Safwan ɓaawo Safwan no habbi oya ko jiwo lowɗo yo wallitamo ko wayasi huñci o ƴawa ka tilli sohu ka ngeloɓo ɓe heɓa no ɓe yaha ko Allah andi ton ko mo sortoyi wi ɓe mi hoolaki ɓe ɗo ko lutti ɓaawo kanko ɗon tuko wi mi hoolaki ko ɓe lutti ɓaawo nan ɗo hikkiyan ɗon mo ɓurɗo bonde on o wi he kaari wi Aisha en ɗo waɗi goɗɗum hara e ɓaawo kanko e ko noon noon haa ɓe wi ɓe jini ɓe wi jeeno waɗi ɗum noon ɓey mudala on probléme o soññino nelaaɗo haa enɗo fof etaɗo ɓe mum waɗi jeeno mo o hejjata nelaaɗo ɗo Jibril ari e toon ɓe ko gonga ma ko fenande ɓe heɓuno probléme molanaɗo ɓe soññi haa esiraɓe maɓɓe kan senna Bakar e yumma sonnajo o ɓen kan e wolta si wiyama ɗo joni ɓiɗɗo ma hiɗa hokkitiri himo waɗi jeeno himo nanga hande hara probléme janowaɗ wallahi ɗum no jeeya e fitinaji mawɗi ɗi jirɓuɓe jogiɗi ha hande ni ɗum ka wanno on sa ha joni bone mum on sellani fiyon puisque chiyaɓe no dari windi wi ɗum ko gonga ko wono hay fi qur'ana demanti si kono ko gonga o jiɗuno sina ɗum woltanoke tas ɓenni ko wowlaw andu waɗi en alaɓe wiide kamɓe ɓe fena e maɓe fena ɓe yidde qur'ana surat Nur Allah subhanahu wa ta'ala ko wi nannoɓe ɗum ɓe lawla is samitumu zanna almu'minina walmu'minati bi anfusihim hayra hanno tumonde nannoɗon ɗum jogoɗon jikke moƴƴe sikkito ɗon ko moƴƴi kon wiyon Aisha jeenata ɓen ko nelaɗo noon wiyon Safwan ko sahabaji jogito ɗon ka moƴƴi ɗon taw ha heɓo yaqin kono nani ɗum pour sano ha ko sakite subhanallah nanen ɗo yimɓe moƴƴuɓe ɓe goɗɗo ko jiwo ko nani ɗum haade o yettimon ɗon nden nanoy ko hulɓe ni ka sako ɓen honɗum o wi mi nani wondema Aisha ɓeygude Allah sallah sallam o jeeni awi honno o wi nam o jeeni gorko o wi moodi Aisha ino moƴƴi ɓurinmi Aisha on mo wiɗa jeeni no moƴƴi ɓurma an ɓenga yettinɗo fenanen ɗe Aisha no moƴƴi ɓurma ko ni ɗum ɗowa oya uggini on ko ni onon ko mi wonde o woɗo hucci o wawa en ɗon ɓe walaaki kas onde aya on arno Qur'anul Karim ari laɓɓinimo wi ko woɗa ɗon ko fenan wowluɓe ɗum ɓe ɓe naata yiite Allah subhanahu wa ta'ala on say addi article applicaɗo e kala waɗɗo nani nani kala waɗɗo haala halka on article ɗon ɗe jannguɗan no article ƴeewe hutuba ɗimmani yomrawo subhanahu wa ta'ala wi nane fat inna alladhina yuhibbuna an tushia alfahisata fi alladhina amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah article ɗon inna alladhina no ɓe yuhibbuna ko yiɗuɓe o anndi ɗo ko hulɓini ko wona dey taho Allah kam manani taho waɗɓe déga on ɓe wowluɓe ɓe ɓen kan ko feere faalaɓe ɓen o anndi ɗo ɗa wona kadi maɓe fotu mbiɗuɓe ɗo ene joni on ndi tawata ka wolde kono noon soko sago mum koyo kaari hen probléme ayata ka ɓerdema sago ma koyo wowle a faami joni an ɓa a nani a huuli a watta probléme few a wowlata kono noon soko sago ma ko wi ko ɗe kaari ɗuɗɗo haalaji kombode won ɗon hay fof kono 5 heures haala yaltita tefi annana e ɗum no woniri par ce que ɓaaro mo si on ɗon anndi ko kan haray joni jaama on faami ko ɓen ɗon Allah taw gammani wi ko yiite ɓe naata ɓe loroto kadi aduna o laakara o on faami ko yuhib inna alladina no ɓen nane fa yuhibbun hiɓe yiɗi ina waɗuɓe de ɓe yiɗu tum an tushi alfahisa nde bone saakitoto fi lladina amanu eɓen gonɗin yiɓe yiɗi yo bone saakito mana yo nani nani waɗu hakkunde yimɓe ɓe yo haala halta waɗu ɓe yiɗi kala ka probléme yo ustasi kal heɓ probléme yo imam kal heɓ probléme yo salli kal heɓ probléme yo maɗo ɓurtal ɓe heɓ probléme ɗum ɗum ɓe yiɗi a karno famin ɗo moykiya to andi ko on ɗum o waɗi ɓe yiɗa yo won insa men hara sifa ɗum waɗani sina ɗum jaami o hewata on faami tawi noon siga ɗum naga jaami dowana ɓeɗe justice doit hewde fiiɗin fii mais enen par contre acco hakke entre parenthèse wiyama honno wiyete
dimanche kiki ɗo anndi wiyata lenndi ko golle ɓe wi bon probléme no waɗi ka jaago to accon hakke min taloya président guinée o arrêtement no woodi ɓe waɗi wonde rumpitinde ɓe potta toon firmu yewde ko billahi ɓuray onon ɗo alo ko hakkuno e yalla 100% mbiɗo anndi heewa e ɓuri enen ɗo few ko faami ko par ce que jikkuji ɗin ne aaki ɓerɗe ɗen ne aaki sifaji l'islam ɗum no manque wallahi jonno jomirawo wi inna alladina no ɓe yuhibbuna ɓe no yiɗi an tushi al fahisa nde bone saakitoto filladina amanu eɓe gonɗin hiɓe yiɗi yo julɗo wirɗo hiɓe yiɗi yo julɗo heɓu probléme hiɓe yiɗi yo surtout yeeso ɓeɓe yo heɓu probléme jomirawo wi ɓen ɗo lahum no wodani ɓe adabum ledde alimum muusuɓe fi dunia wal akhira aduna o wal akhira o kalamo koɓe wi fi dunia aduna ɗo par ce que gerɗo probléme o kankadi o yaltata ɗo wirtaki bas aljazau min jinsil amal ko huuɗa ɗum ko ɗum hettota wallahi a wirtoto si yiwa sa organise ɗo tic tac no goɗɗo wirtire an ko allah organise ta dow tic tac no wirtireta ka miijata so nastadrijuhum min haysu la yalamun min nangayɓe kaɓe miijata ko woni tun wa umli lahum inna kaydi matin min muñanayɓe par ce que pewje amen ɗen no tiiɗi haka donc haray julɗo on ko ma jogito needi ɓeyden jogagol kundude meɗen ɓeyden maîtrise gol haala halta wallahi moƴƴa few ko galleji jelo haala halta bonni ko rewɓe jelo haala halta waɗi haa ɓe seede moodi mum ko nokkoyeli jelu allah ɓoori lamɓe sabu haala halta ko nokkeli jelu yimɓe wompiri heɓgol moƴƴere sabu haala halta ko nokkeli jelu yimɓe poyentira duwaɓe maandita sabu haala halta peeji jelu waɗiri gere sabu haala halta ɗon anndi o yaafata ko anndu ɗon banndiraaɓe men on ɗo nakkisa to amérique ko allah anndi gonɗum feƴƴi hakkude makko e ds kono haala halta wanno haa oya ko duwaɗo laamagol france o perdi laamu o perdi jawdi makko ni debbo on e balɗe ɗo ɓe windi artiki wo o jaɗiigide o passé o yoɓama mi annda ko ɓendi $million joggu zina o yehi o soodi galle dakar ko so wadde toon jooni investissement immobilier hay on heɓi honɗum de on debbo so ari ɗo o hiwrike o yimo addaren ɗo 100 000 € fe julirde hakkude allah ɗi jaɓetaki yeesoɓe noon en jaɓataki fes e wiyaɗi ko ɓuuri joggu zina ko fiyon haala halta moƴƴa fes koyo sele few donc haray kala hendiɗo ɗo article ka facebook sa jangimo a tawi wayiɗa jogui yaqin ko ni ɗum ɗo woniri public probléme kono si a anda a fellita a sikkiti tum ana obligé public wata publié ala minute hunde si waɗiɗo hande jogui ɓe internet ɓe kiɗi andi wallahi minti goto seconde goto 10 millions de personnes artawno wawi andi ala seconde piiji waɗa ɗo guine ko enen ganodata yeeto ɓen to boɗirɓe koloma ga e ɗum ɓen andata ko enen gawi atan e probléme ñal waɗi yimɓe mayoɓe ɗo angolaɓe fam ɗum ɗum notata donc ko enen ga yeetoto ɓen toon kaari warama ala gandata ɗum fof sabu ɗi réseau sociaux ji donc wattane yiɗa fi allah waddalaɗo huulen allah en fam ruccitoɗen jogoɗen ɗenɗe men ɗen aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin الحمد لله العزيز الغفار واسأله الاستقامة والاتقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار أما بعد أيها الإخوة المؤمنون لم يسلم من الشائعات الأنبياء والصالحون منذ فجر التاريخ منذ بداية العالم ممكن أن نقول لم يسلم أحد من هذا ولكن الواجب علينا كمسلمين أن نحفظ أفواهنا وألسنتنا وأن لا نتكلم إلا بالخير فإذا أردنا الكلام فلنعلم أن هناك ذكر الله تعالى ومن ذكر الله له الثواب المضاعف
والعجر الكثير. فلماذا لا نهتم بهذه الأمور؟ أذكار وقراءة القرآن وما إلى ذلك، ونحن نترك كل هذا ونهتم بأن نغتاب إخواننا أو أن نشيء الأخبار، أخبار لم نتثبت بصحتها هل هو صحيح أم كذب. هذا ليس من أخلاق الإسلام والمسلمين. فعلينا جميعا العودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم جدا وقت جوني كموجة. في الحقيقة هراي إنوودي دو توبة قولي نوغاي الإسلام يمين في سبقنا نهالا فهم وجوابات kono en bitti tango e ala on jono gon jodi haqiqa on faami neɗɗo yo rewna sumko on yonti ki andu wallahi lan kala ko woodi sahirin wa kabir fanni jande ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid konngol wo feɗɗugol ko honduko ma yal andu raqiba atid windingo donc hara e wattene yila neɗen wowla min jitoten foto donc haray hunde watra fat woni wolde e nder ɗinogay ɗo l'islam ko no wima sa nani qur'an wi wondema oɗo e julɓe in ja'akum fasiqun bi nabay fatabayyan. So naniri neɗɗo wonɗo wo wonɗo haala allah taw o wi wowlon ɓen koɓe fasik ɗuuɗa haala wi ko fasiki ɗon Allah wi fasiki noon si addani on haala fatabayyanu tefe ha andan ko gonga ma ko fenade fi honɗum an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. fi wata on waɗi yimɓe ɓen bone ma wolonɓe ko boni ma accusonɓe taw yonnani woniri ndin son ala obligé o donc hay yewtere nden nde siwaɓe mino kono objectif o faamina nden ko ha faame wondema ko ande julɗo wirtetaaki hay kefeno wirtama fere julɗo ko allah teddini te allah teddini bani adama fof wala yettanamna bani adama jomirawo ina ehmanallahu ala lmuminin moƴƴike juloɓe ɗuma daw ɗemnoɓe laaɓe ma wallahi no laaɓe yottini karamo koɓe yottini janggude ɗe yottini vendredi eɗen ko wonne janggude ko yottinama samedi ɗe yottinama ala yetta seeɗa meɗen mo kala e meɗen yo jogoɗen ngam ɗungam mo kala e men yo yotti emo ala ɗo haray qur'ana ɗum heewi tew ndaare sotto mo jurani gonɗon jikkuji ɗi fof hino sifa ɗon sen janggi fof ko nanguirede fi allah donc haray watta no hila kala e jogo ɗugo muɗum kala sinami haala e sifo tawa anda ko gonga ma ko fenade si feƴƴinaka mo fam ɗum kadi narawɗine feƴƴingo haray en toti kallah subahana taala Allah subhanahu wa ta'ala وحده واو بدون بلد ملك. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يحفظنا وأن يحفظ جميع المسلمين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن لا يحرمنا ثواب هذا اللقاء وثواب هذه الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مدى وأن ينجينا الدارين من سوء القدر. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. نسأله جل وعلا من كل خير سأله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ به من كل شر استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.